Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namuntlha ha continue Mhaka ya Xamaccombo. Mi ka mi swone previously already hi vekele a video laha kha tlhava fan ya yena hi mpama. So of course hi ta expand this matter. Yeah, of course, hi tlhela again kwale Colombia lifestyle edoveni, of course. So ku na clip ni nga yi kuma again sweswi. Leyi nga ta yi vekela sweswi. So clip leyi it's before about that lady mpama. So a hi vekeleni this clip yi tlanga ni ta tlhela afterwards. So as you can see at this clip, I sungula ku kwa hi this lady a nga mbala xikipa xa white hinkwenu mi swi vonile. However, the surprising part here i ku loko se a n'wi kokeni ivi a tlha a n'wi landza mi swi vonile mos, even then a n'wi nghenisa exitejini leswi nga ku confuseni ku what's going on, what's happening, and then from there so loko se a ya ha kokiwa hi lowun'wana nhwanyana loko a vonile lowun'wana a n'wi kokeni a n'wi chela xitejini lowun'wana se i bohe mpama. Ma vona ku mhaka ya kona yi famba xinjhani kwalano, which means na yena Xamaccombo a nga blamiwa in this case because i bayise nhwanyana lowun'wana because lowun'wana i n'wi kokeni hi xikipa even then a n'wi chela xitejini a cina. However lowun'wana loko nhwanyana a fika a n'wi koka hi xikipa yena o bohe mpama. Ma vona ku a yi connect mhaka ya kona, like a yi le ku connect-eni at all, a yi le ku connect-eni. No nga twisi ku event ya khoyo va hava na stage manager or ka njhani kahle swi nga leha ngo swa ku loko hi la ku blame vanhu mara ku hisa hi tela mina laha Xamaccombo i bayise the other fan loko hi langutisa video leyi because a ni loyi n'wana i n'wi kokeni even then a n'wi teka a n'wi yisa xitejini as you have seen a ri ku cinini. Na loko se hi continue ka the other video nga boha lowun'wana nhwanyana hi mpama mi swi vona ku the other lady a ha ri ku cineni stejini ma lowun'wana i bohe hi mpama. So hey, mhaka ya ti-blame yaleha guys mara no ta ku mi kombeni ku hi side ra mina Xamaccombo i bayise the other fan.